Omu bigambo bye Faaza Didas Kasapuri yagira ngu buri muntu weena ashemereire kuba ekyokureeberaho ky'abajulizi omu kukozesa amaziina na munonga omu beebembezi b'endengo zoona. Let us stand for the truth wherever we are. Ekindi agambe kibe ekyo. Can we also stand for the truth? Iyo okutira omu government okakwata Bible okarahira. Stand for that. Omuntu ebibakurahira nakaba oburanga bakora ebindi. Andengo zoona ntakareba ba minister aba MP bonka. Konka buri omwe omuringo gwe. Faaza yagaruka yayihanangiriza abikirizaho okugumana beehayo okukunda ihanga ryabo ahabw'okuba obwahati okushisha by'obuhangwa nikweyongyera ekiyajumira. Omu kisarra okyombekamu omu kisarra oyaramente ya kartusi tufite kumana wonyesi yaza kubata yatine mizi yatine mijera yatine nzura yatine environment. We have gone that far. Ubwo yayongera yahiga bikiriza okuremera ahadini kandi edini ikaterwa omu bikorwa ahi yaha ekyokureeberaho nk'omuntu okwashemereire kugira omutima gw'okukunda mutaahi we tari kumureebera okumwita. Why are we against ourselves? Edini tukushoma ndini ya muringo ki? Ukashanga gukora nk'ekyo akabatizibwa n'omukristo kunkana akwata omwana wa university amutera peva amwiha esimu nangwa se watira esimu tumereka akagumaho. Na bwanyuma abaramaji bageraho kwinamira ebisigarira by'omujulizi Carol Charles Rwanga owayisirwe. It's a day of celebration for Uganda Matters. Bwana mukuru wa Nyakibare Catholic Parish omu district ya Rukungiri yashaba abanya-Uganda kukunda ihanga ryabo kandi bakarinda oburungi bwaryo ahabw'okuba neryo mutaano rakahibwa omugisha gw'okuzaara ediini n'ebyokutangaza bingi omu mahanga agandi. Ebi yabigambira izooba obu yabakuriire ekitambo kya misa ky'okukuza ekiro kikuru ky'abajulizi ba Uganda aha Ekereziya ya Nyakibare omu Eastern Division Rukungiri Municipality. Father Conrad Atuhaire yagira ngu ihanga rya Uganda riine ekitiinisa aha mahanga agandi agarukurugamu abaramaji bakija na mugongo kujaguza ekiro ky'abajulizi n'abajungu bakareeba Uganda bagyeta the Pearl of Africa ngu abantu bashemereire kukunda kandi kurinda ihanga ryona ahabw'ekitiinisa ekiryine. Reba n'abashoboka kutunganyiriza eziyo kwepakiza eziyo kwasoshetinga nayo n'eki ihanga ryite twine okurikunda nk'okuri tukaritereza tukarishemererwamu. Yayongera yahanangiriza abantu okukuratira okwegyesa kw'aba Yesu Kristo baketantara okuramya emandwa ngu abamwe nibagira ngu ekikuru n'amagara konka amagara gatari mu Kristo nagafiire. Ekikuru n'amagara amagara gatiine ruhanga garaba gajuzire ekyo kumwe nokimanya so hatiya amubuuza katukore diiri okiza amagara. Abaramaji abatwire nibaza na mugongo bagira ngu kibasasize munonga obutazayo ngu bafeerirwe emigisha n'okusiima Mukama. Nyowe omwaka ogu obutaza na mugongo nyowe tinkishemereirwemu ahabw'okuba tugenda kushaba tutambura bigyere tugenda tushemereirwe tubona abantu batuyamba omu muhanda nitwe twine akiito akasente konka tugenda tushemereirwe tukushaba tukweshengereza. hatiya no gukutara amagire waba wabere waramagire urukwenda kuramaga na hati umutima gono kuba guri na mugongo tukatekateka ngoro Kanyakibare no wako washomera Nyakibare konka none burorukaka kai na mugongo abo kuba na mugongo ne komora kandi ne ikiza obutaramaga hariho ababemba konda kuzana mugongo ushanga yene cetengo ceye amata naza na mugongo bananye nekizibeki nkiza kwera na mugongo konka bwa problem zeze zibireho na n'endwara hati yanareba tagireyo naguma yene cetengo ceyo mutuma Makuru aga gashakwa Ian Kankwasa otiriho na Robert Mugabe.